Yoshua ta enelia. Yordan tɔsisi la me ƒe kpe 12. Esi ameawo katã tso tɔsisi la dedie la, Yehowa gblɔ na Yoshua bena, tia ame 12 tso Israel dukɔ la me, ame ɖeka tso to ɖe sia ɖe me, eye nàgblɔ na wo be, woatsɔ kpe 12 tso teƒe si tututu nunɔlawo tsi tsitre ɖo le Yordan tɔsisi la titina. Woatsɔ kpe 12 siawo ayi ɖe teƒe si miaƒu asaɖa anyi ɖo le zã sia me. Ale Yoshua yɔ ame 12 siwo wòtia tso Israelviwo ƒe to ɖe sia ɖe me, eye wògblɔ na wo be, miyi Yordan tɔsisi la titina, afi si nubablaɖaka la le, mia dome ɖe sia ɖe natsɔ kpe ɖeka ɖe abɔta tso afi ma. Kpeawo ƒe xexlẽme nanɔ 12, ɖeka ɖe to 12awo dometɔ ɖe sia ɖe nu. Mitsɔ wo tu ŋkuɖodzikpe, ale be ne mia viwo abia mi gbe aɖe gbe be, nu kae ŋkuɖodzikpe sia le fafiam mahã la, miagblɔ na wo be, Yordan tɔsisi la dzudzɔ sisi le nubablaɖaka la ŋgɔ. Esi wotso Yordan tɔsisi la, tsi la ƒe sisinu tso. Kpe siawo anye ŋkuɖodzikpe na Israelviwo tegbetegbe. Israelviwo wɔ abe ale si Yoshua ɖo na wo ene pɛpɛpɛ. Wokɔ kpe 12awo tso Yordan tɔsisi la titina, kpe ɖeka ɖe to ɖeka ɖe sia ɖe nu, abe ale si Yehowa ɖo na Yoshua ene tututu. Wokɔ kpeawo yi afi si woƒu asaɖa anyi ɖo le zã me, hewɔ ŋkuɖodzikpe ɖe afi ma. Yoshua hã kɔ kpe 12 tu ŋkuɖodzikpe bubu ɖe Yordan tɔsisi la titina, le teƒe si nunɔlawo tsi tsitre ɖo. Ŋkuɖodzikpe sia gali egbe. Nunɔla siwo kɔ nubablaɖaka la tsi tsitre ɖe tɔsisi la titina va se ɖe esime wowɔ ɖe ɖoɖo siwo katã Yehowa gblɔ na Yoshua to Mose dzi la dzi. Ameawo ɖe abla zɔ tɔʋu ƒuƒui la me. Esi ameawo katã tso tɔsisi la vɔ la, nunɔlawo kɔ nubablaɖaka la tso tɔʋu la me va wo gbɔ le godzi, eye wodze ŋgɔ na wo. Ŋutsu siwo tso Ruben kple Gad ƒe towo me kple Manase ƒe to afã me la bla akpa na aʋawɔwɔ, eye wodze ŋgɔ na Israelviwo abe ale si Mose ɖo na wo ene. Aʋawɔlawo abe ŋutsu 40,000 ene tso le Yehowa ŋkume yi gbedzi le Yeriko lɔƒo. Gbe ma gbe nye ŋkeke gã aɖe na Yoshua, elabena Yehowa de bubu gã aɖe ŋu le Israelviwo katã ŋkume. Ale wobui, eye wovɔ̃e abe Mose ene le eƒe agbemeŋkekewo katã me. Yehowa gblɔ na Yoshua be, wòaɖe gbe na nunɔla siwo kɔ nubablaɖaka la be woado go le Yordan tɔsisi la me. Yoshua wɔ ɖe Yehowa ƒe nya sia dzi, eye esi nunɔlawo ɖo afɔ tɔsisi la ƒe go kemɛ dzi ko la, tɔsisi la gade asi sisi me, eye wògagbagba ɖe eƒe gowo dzi abe tsã ene. Nukunu sia va me le ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke 8 dzi. Gbe ma gbe la, Israel dukɔ blibo la tso Yordan tɔsisi la, eye woƒu asaɖa anyi ɖe Gilgal le Yeriko ƒe ɣedzeƒe lɔƒo. Wokɔ kpe 12awo tso Yordan tɔsisi la me tu ŋkuɖodzikpe ɖe afi ma. Yoshua gaɖe nu si ŋkuɖodzikpe la le fafiam la gɔme na Israelviwo hegblɔ be, ne mia viwo va bia mi gbe aɖe gbe be, nu ka ta kpe siawo le afi sia ɖo, eye nu ka fiam wole hã la, miagblɔ na wo be, kpe siawo le ŋku ɖom nukunu gã si dzɔ, si me Israel dukɔ la zɔ ƒuƒuiƒe hetso Yordan tɔsisi la dzi. Migblɔ ale si Yehowa, miaƒe Mawu la na tɔsisi la mie le míaƒe ŋkume, eye wòna wònɔ memie nenema va se ɖe esime mí katã míetso tɔsisi la. Nenema tututue Yehowa wɔ na mí esi míeva ɖo Ƒu Dzĩ la to ƒe 40 enye si va yi. Ewɔ sia ale be xexemedukɔ katã nanya be Yehowae nye Mawu, Ŋusẽkatãtɔ la, ale be mí katã míavɔ̃e tegbee.